Саламатсыз ба? Маған қалам беріңізші өтініш. Молодой человек-паук, можете разговаривать на русском, а то я не буду с вами торговаться. Эй, жайшылық па? Мен өзімнің елімде, өзімнің тілімде сөйлеп жатырмын, девушка. Во-первых, я парень. А, сен еркексің? Я просто не знаю казахский язык. Сен өзің қазақсың? Да, я казах. Қазақ болсаң енді. Во-вторых, мне не нужен ваш язык. Қалай не нужен? А во-третьих, Казахстан демократическая страна. Это вы били меня? Жоқ, мен ұрған жоқпын, мен қолымда тұрғын міне. А кто бил? Білмеймін. Наверное, показался мне. На что я остановился? А да, Казахстан демократическая... Это вы меня ногой... Ой, жоға, затымды беріңізші мен. Да, хорошо, забыли. Что вам надо? Қалам. У нас только фломастер. Бола береді фломастер бете беріңіз. Вот возьмите 40 тенге. Ага, айта беріңіз. В данное время казахский язык неоптимальный язык. И когда у меня будет дитя... Қазақ тілін білмесең де, қазақ тілін құрметте. Хорошо, до свидания.